tugire Kristo warubizi ko bishoboka ko uhindura igitsina mukunzi w'ijambo ry'Imana mwana wa rudasumbwa mwana wa nyene ijuru n'isi tugire Kristo maze mwese aho muri ku mpande zine z'isi ndabaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana riri hagati ya saa sita na saa cyenda. Ndabifurije umugisha w'Imana, ndabifurije umunezero w'Imana. Akira isezerano rishasha ry'umunsi kuri uyu munsi wa gatandatu irigenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ni umunsi ugira 164. Birumvikana ko tugisigaje imisi 19 kugira ngo tugere mu gice cy'umwaka. Mbahaye ikaze rero kugira ngo isezerano rishasha niribacike. Ariko ninde wo guhabwa isezerano rishasha? Mbese ho ninde arikeneye? Hoho urikeneye iyo rironka gute? Uririmwe bimenya gute ko aririmo? Mbe yamaze kubimenya yo byifatamo gute? Kaze tuganire muri izamu ridasanzwe kandi dusaye umutima mwiranda abariwe atuyobora. Mutima mutagatifu uze mu mitima yacu utuzanire inema zuko turabawe tese walabaye umuza mana yahaye abagowe ni wewe rukundo rw'Imana duhingabirano zawe niwirukane shetani tugabire amahoro ujimberu dutambutse nidutsitare niturwe ngutumenyeshe ibikorwa bidukundisha umukama ingeso mbi zituganza uzihera zose ngo tuninaze data na mwana yapfuye azuka na wa mutima w'Imana ubu no mu myaka yose. Mutima mutagatifu uze mu mitima yacu utuzanire inema zuko turabawe bwite. Turagushimiye cyane Uwiteka nyagora ku ngoma kubw'iyi ngabire idasanzwe y'ubuzima waturonkeje twebwe ibiremwa byawe. Mukama turagushimiye kuko uri itanguro n'iherezo, niwe uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bushobore kubaho burambye kandi buroraniwe kuri isi y'abazima. Hari ikintu wakoze kidasanzwe cyuko umwana w'umuntu utomureka ngo apfe akagiri, ko warinze uduha ikinege cyawe Kristo kandi ukamuha mu buryo budasanzwe. Wahora akabishingira nawe ko turi abantu waremye ubiremeye kandi
ukaturemera muri Kristo Yesu, ndetse ukakira Kristo Yesu ukamubumbabumbiraho ibyo byose dukeneye kugira ngo nitwasengera mu izina ryiwe duhabwe imigisha itandukanye. Mukama turabikunintarijeko, ariko kandi turi imbere aho dufite imitima iciye bugufi muri iri samu ryo hagati ya 6 na 9. Turashaka utubwire icyo twokora ngo duhindurirwe izina. Turashaka utubibemwo imbuto nziza ku buryo dusenze utwumva kandi ukatwishyura, twagusaba ukaduha, twadodora ukatwugururira, ukadukura mu gihari cy'ababi n'abanyamahanga. Turitwikirije amaraso ya Kristo kugira ngo asibanganye icyitwa ubugome cyose, bwa busambanyi, yaba umunaniro, kaba kavuyo, kaba gahinda, y'abinunu. Mukama turakwinginze turabegiza. Mukama turakwinginze turabegiza. Mukama turakwinginze uturabegiza. Mukama turakwinginze utunezereze, udutere iteka kandi uduteturure mu makuba atandukanye. Duhe icyo umutima wacu ukeneye, duhe icyo umubiri wacu ukeneye, duhe icyo ubuzima bwacu bukeneye, maze mu izina ryawe Yesu tubaze kuzura mutima mwiranda n'ijambo ry'Imana. Ikirere kibi gikinjure, ikirere cyiza cinje mu buzima bwacu. Inyegeri zacu zari zaratwikiriwe zitwikuruka. Ikimenyetso cya Kristo kitubeko, maze tunezerwe ubu no mu myaka yose. Amen. Undira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukiza w'imitima, uri Kristo nkunda. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, undira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu Kristo, uri umwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo. Mbahaye ikaze rero muri inyigisho ntoyi cyane, ariko yo gufasha kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe, kuko ni inyigisho ishingiye ku guhindurirwa izina, cyangwa guhindurirwa ibihe, cyangwa guhindurirwa amateka. Ubundi impamvu abakristo benshi basenga ariko bakava kuri iyi si batanezeranywe n'Imana. Nakunze umwana yanditse kuri stati ngo Mana ngo uzoduhe no kunezerwa. Nakumbure kagira anniversaire yige yagirira mariage, arandika mudamu, arandika ku mugabo wiwe ngo uzoduhe no kubana mu ijuru rya kabiri. Bisigura ko ayibona ku ijuru rya mbere baririmba, kandi Imana ibahumugisha rwose. Namba uzi neza ko ubuzima ububaye mubabaye, urakiye guhindurirwa izina, urakeneye guhindurirwa amateka, urakeneye guhindurirwa akarere. Namba uzi ko aho ubaye uhabaye ubabaye, ukaba uzi yuko aho ubaye uhabaye widodomba, ukaba uzi ko ibyo ubayemo, hari uwundi nawe yavuze ngo yari umudirectrice w'umubikira. Abigisha biwe bagira inama, sinzi inama bagomba kugira, mugani ikintu bashaka kwakora kuri direction. Warayiyoboye nabonye yari nayo ya Pasteur Rutayisire Antoine w'umunyarwanda umwanglikani. Warayiyoboye umukambwe muri umutama muri we, musaza muri we, abari we ba atware PV. Ashitse imbere y'uko PV directrice abanza kwiexcuse, mumbaje kwisaba imbabazi nabona ari je nabizanye sije nabyanditse. Umbabarire gose, umbabarire. Directrice agira umujinya cyayipfungura ya PV cyacegeranyo niya kiraba aciragita muri kubere uyarara ryarwana hiye. Ari icicekera. Wa mutama ageze ahabwa ati yamara cegeranyo cyane, inama yanyu yabaye mfa gusa acabita muri pobere. Umwe yarabayoboye yarazi impamvu, acaragenda ati tubwire kugena utabura ibintu utumvije n'ibitekerezo bimwe. Yamwishiye ngo je mu buzima simbona n'umuntu atisobanuke.
yaje avuga ngo siwe byanditse ngo ndavuga ati okay nawe byanditse n'ibimetiza bimutiza bari ko binzanira none ko batumye wowe nawe utabyumva uko babyumva turiko turaza nambubaye ufise umutima utunuye ngwino ndakwibutse ko ari amasezerano yo gutabagwa kwa kandi sindakunaniza sindakwigisha umwanya muremure ngomba kukubwira ko ari sezerano ryo kuguhungura gushasha ari sezerano ryo kukuzana mu buzima bushasha sataguhitiyemo nyoka ataguhitiyemo kandi banabishoboye shera ataguhitiyemo abwiye bataguhitiyemo uwo mwaka yataguhitiyemo arihunguka rishaje hari ahantu twagiye turibundira turiyakira mu mibabaro twiyakira mu bugumba twiyakira mu byaha twiyakira mu byaha aho hano muhave n'ingoga vayo abantu bakwidodombera vayo abantu bakwisuzugurira vayo ngwe mama Jesse nunguka badandaza abantu vayo uravuga mu mutima ngo warasenze ariko Bibiliya ikakubwira ngo si je watakambiye uzosome neza mu hanuzi bwa Isaya 46 umurongo wa 22 si je watakambiye hindura uburyo bwo gusenga warusenga uhagaze icara warusenga wicaye haguruka ndavuze ngo hindura uburyo bwo gusenga byuka kanatsinda wanabyutse mani guhumugisha unuma wiza ukwica daimoni zose zitangira amasezerano yacu sije watakambiye waramararutse bimwe mu bituma umuntu atacahorana atacabika atacatunga kwibagira Imana guhararuka Imana kwirengagiza isezerano mwasezeranye ngo niwashikaniye inkuka z'imyagazi kandi mbagwa zawe n'izani naje ibyagezwe ntimukabirenge kuko Zaburi ya 55 ngo mpamagarira babandi twagirana isezerano ngiye bashikanira imbaho wabujijwe ni none ubundi aho icyacu mucimye Imana urahenze ugacupa mu madeni yose urahenze ugacuhaga ni mu Imana kuko nitanga byose ngo nta mahera watanze ngo ngurire imbazi nta n'ibinure by'imbago nta binure by'imbagwa zawe wamaye ngo mpage ariko wademereje ibicumuro byawe ungoza ibyaha byawe ngo ibicumuro n'ibyaha nibyo bigisonze ngo sije washikanye
wawe ukwiriye kwibwiriza ngo umutima wawe wisubireko, wese ugaruke wegera Imana nayo ikwegereje. Imana iravuga ngo si jewe witwayeko, ikorera mu neza, igakorera mu kuri, igakorera mu butungane, si jewe witwayeko. Unachomaye ngo mpage, ese umukama yozagendera ubuzima bwa muri sasa cyenda, ukisuzuma ugasanga nimba hari icyo wimye Imana, ukiyigarukanire bikiri hafi kandi bikiri byiza. Kuko Imana iravuga ngo jewe ndacyari wa wundi, garuka. Reka kwiremereza ibyaha byawe, ubugufi bwa Zake yabukuweko niki? Dusome Bibiliya. Jewe ndacyari wa wundi, ndakuhagira ububisha kugushaka kwanje, singisubira kwibuka ibicumuro byawe. Haleluya. Ngiyi nzira imwe yo gutabagwa, yo guhindurirwa izina, yo guhindurirwa amateka. Ngiyi nzira imwe y'uguhunguka ukava i Babyloni, ukava kwa Farawo. Iyo kwa Farawo twarababaye twebwe, twahaburiye abacu, turanatotezwa. Ariya mu rubaye rw'urupfu iwanyu murakanyuka, murahambakana, kaza ngo shimira umwami Yezu yangiri, utaramusenga ngo agukure kugwo rupfu rw'ugukanyuka. Kareka twahaburiye abacu, turanatotezwa, twakoresha guburetwa, tukicwa n'inzara, tugatekereza iwacu tukakumbura. Urabundabunda amadeni n'igikyo, inzira n'ishushushushushushu. Eka banza muhindura uburyo bwo gusenga. Tugeze mu butayu nabwo waturetse, waduhaga amanu tugakomeza inzira. Ego tugeze ku nyanja byari bikomeye, twarabaga hirya tukareba hino tukabura inzira. Farawo n'ingabo ze bari baturi inyuma, twareba imbere naho tukabona inyanja. Yango niyo Mose wairambuye ku nyanja, twari tuyege maze turambuka. Farashi n'uwihetse wabiroshe mu nyanja, Uwiteka we shimwa waranesheje. Awadukuye Uwiteka we muragiputiyo, ntituzayibuka. Oya turagani wacu ikanani yo, Kristo ni watuyoboye ntabwo tuzoyoba. Imana ngo ndacyari wawe, Imana ngo ndakuhagira kugushaka kwanje. Urakoze nyaguhora ku ngoma, twuhagira ubwoko bwawe, uduhumanure, uturengere, uturenganure, uduha ayandi mahirwe, tugukorere, tukunezereze, tureke kukumara amaza mu banyamahanga. Mukama turagushimiye kutubwiye ngo ntugisubira kwibuka ibicumuro byacu. Ushobora kwibaza ngo ntibyoshoboka, Imana yakubwira ngo nunyibutse tuburane, uvuge kugira ngo bakwemere. Bakundwa b'Umukama,
sogokuru wacu wa mbere yaracumuye. Sowa wa mbere yaracumuye. Abakuvugira barangararije. Niho rero nahumanya abakuru b'ingoro, Yakobo ndamugira ikivume, Isirayeli ndayitererana abayituka. Mukama tugirira ikigo. Mukama tubabarire ku bicumuro byacu. Mukama tubabarira hose twagukojeje isoni. Tuzane muri rihunguka rishasha kandi uzobukoze. Raba icyo ukora utwibagiza ubukene bwa kera. Raba icyo ukora utwibagiza ubugumba bwa kera. Raba icyo ukora utwibagize kugenda gusa kwa kera. Raba icyo ukora utwibagize kugendana inzara. Raba icyo ukora utwibagiza icyangiro tugendana. Raba icyo ukora duhuze. Raba icyo ukora mwami w'abami. Raba icyo ukora gurukiriza imigisha yawe kuri twebwe. Muri rizamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda. Raba icyo ukora. Waratubwiye ngo yarabangiye kugira bishasha ngibyo biraserutse. Mbona dutera agapfindo ngo nimurabibona. Mukama uri mwiza gose. Imbabazi zawe zirarenze. Urukundo rwawe rurarenze. Kandi urwo rukundo rwawe izo mbabazi zawe zo muwe zawe. Kansa mu buzima bwacu twebwe tukweme. Ibitangaza byawe bibe kandi bikorekera muri twebwe. Akira ubuzima bwacu, ugira icyo ushaka ko bubacu. Hembura ubuzima bwacu. Kandi icyo ukora Mukama ukibagarire, ukimeze, ugikuze, ucamisha ibyawe. Bana na twebwe dukure mu gisuzuguriro, tunezereze, twambike inkomezi, duhaguruke nk'intwari nka Debora. Nuzana umugisha wawe mushasha mu buzima bwacu Mukama, ugasanga hari inzitizi, utugirire ikigongo yidukureko. Turagushimiye ko wemeye kudukura ku ibyaha byacu. Ibyo bishasha ugiye gukora turabyiteguye. Kora bishasha mu bakobwa bacu Papa, ukore bishasha mu bahungu bacu, ukore bishasha mu ncereke,
ukore bishasha mu bamikazi, ukore bishasha mu bakozi, ukore bishasha mu bakoresha. Tujabutse amaraso ya Kristo dutwikire, wowe Imana zitubeko, urukundo rwawe rubane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhorane umugisha n'umugwiza, kandi duhorane umunezero udahera. Amen.